TUF YouTube channel Rilru zongjong te chibai le vek ule jinglama khan nimin lama chanchin khan han update zoi zoya tin voin tlai lama chon hei update tharlom le zel maya heng hi kan han chiar le zoi don ni Burma SIPAI Brigadier General hial po INDONA-AH thita Rilru chiai le beidawngin Burma SIPAI te anomta 1027 operation chungin Sun State chunga Burma Military Council SIPAI officer ni na sang tak chelmek 99 Infantry Division Commander Brigadier General Uangke uina meu thina chanchin hian Burma SIPAI te thi le liam atam to zia ti tlang chiang tu ani ome 1027 operation chung hian Army Division Commander Brigadier General Uangke uina anga SIPAI ni na sang tak INDONA-AH thi hi anla om ngai lo 99 Infantry Division Headquarter mun hi tuna hian tangrol SIPAI zinga nam SIPAI MNDAA Polten Burma SIPAI tamado chu do ne in anlu to a om na mun hi tran mun poimo tak tlang bok mol thatak ani tuna chuan India le Burma indrina triau le chunga Chin national flag antar phelep angin anni po nam SIPAI puanzar inti thei takin antar wa to ani Burma SIPAI lal Brigadier General Chin hi tual chung INDONA-AH an la thingai me ulawa soitur ting tang chuan kumsang ni pariat khan Brigadier General kuang miao ta chu situang river bulloka nam SIPAI ten an lo ambu sawangin lo thi to bokani 1027 operation an nei tran tir khan Brigadier General Uangke uina chu silai mufu palathi ni lovin nam SIPAI ten an thiam til drone thlona manga boman thlak fu wanga thi ani Burma SIPAI ten an hmelma nam SIPAI te drone laka anin veng lok theilo chu jammer tia shia drone defense system lama thiamna an tlak cham wang tepo ani ome Division Commander rank hi Mizoram Chief Minister lo ni to puthen phunga SIPAI tan laya ani na rank ang Brigadier General rank kha ania SIPAI officer mo puna sang takchel tu ani an chung chia a ni na sang hi Major General ani Myanmar Army structure chuan Brigadier General in a opchin INDONA machon thei Infantry Division le atlukpui Strategies Operation Command Headquarter somthum a omani Division Commander chuan SIPAI Battalion som a opani The 99 Infantry Division hi Burma Military Council SIPAI te zinga an chuan ani thina Sun State Monko biala hian hunrei tak chung omin Burma SIPAI rova tak ania an ho tu thunei na achil General Min online tanrin takin an thok thin strategic hill tia an chuan 99 Infantry Division Headquarter mun chu laipui thachi le vehicle tam tak omna chu karmasa khan nam SIPAI MNDAA le Rekhin Army 10 November ninga jingwar triana chunlamatanga drone bomman thlak nuwa leilamatangin an hual bet dar karli vel chunganin beihnuin mipui SIPAI tangrual ten hne na an changta ani Sun State marlama hian Burma SIPAI te hi thi le hliaman tam ema mun then khada chuan an battalion pumpuin an family te telin mipui SIPAI nam SIPAI te kuta anral thuam te nen ain pehlom to ani karen le kaya state a po chutiang tho an ni hloma Burma SIPAI te chu ramle namtan nilovin an thruai tu lalna achil ming online tan chaural thuam kengin mipui andau ti an threchuaka atam jok chu Rilru lama harsan to kanom nual to bok ani adang han en leila uilu khuwa a no pangkumriat telin tual chung mi som pakhat te chu a ho tha anni Chin State Matupi Township uilu khuwa chu Military Council SIPAI ten jet fighter pani in an boma no pang pariat telin tual chung mi som pakhat an borala inka boruak ala so sanjel thei thu CDF Matupi 10 November ni som pakua khan an thu chuan tarlang November ni som panga zandaruk lechan vevel khan Military Council SIPAI 10 an boma no pang pariat CDF a zirtir tu pakhat tual chung mi pui pani an vain mi som pakhat a hu howa an boral thu CDF Matupi 10 an thu chua an tarlang ani uilu khuwa hian engkem ma omlova inka buena engma omlovin Military Council SIPAI 10 an bom ringota tual chung mi te a hu hovin an boralani bom siperina fu awanga hliam te hi enkol an ngai hle a sumle pailama harsat na a oma wangin tranpuyan ngai hle thu CDF Matupi 10 an tlang au puyani
Mizoram atlan chia Myanmar Military Council sipaite an thiar chuak India Mizoram State Champhai District Vaphai kho Assam Rifle Kema Myanmar sipai ron tlan chia mi somni pakwa te chu November ni som pakwa chawmadar som pakhat le minute somni panga khan India Air Force helicopter pahni manga thiar chu anni AIF helicopter hi Imphal atanga ron tir ni a hriat ani a Vaphai helicopter tum huna tumin Myanmar sipai te hi phur chu anni a Manipura more khua da in hetatang hian Myanmar sipain anram rizo kan thoi don nia thu don ani November ni som panga jingdar livel Chin National Defense Force 10 tuibual rama Myanmar sipai ke manlak sakawanga Myanmar sipai tlan chia te chuan November ni som pruk chonudar ni le mini som pariat vel khan saikhum phai an thlenga Police 10 anti turanti felnuwa Vaphaya Assam Rifle ke ma hruan nia November ni som pruk le som paseria ruasuna sat ema wangin hruai chu thei an nilowa November ni som pariat inrin nia po khua ala chiata wangin an la hruai chuak theilowa ni som pakua khan helicopter manga thiar chu an nita ani heti hian Mizoram le Myanmar ram ria mi puitang rual pol anti maitele Myanmar sipai inka na wanga Mizoram atlan chia Myanmar sipai somsari chuangchu kar khat chungin an rama thonlet an nita a Champhai district zo khothar chaklok triau khomoi le ri khodara Myanmar sipai kem te chu KIA Chin National Army CNA le Chin Defense Force CDF tang role in November ni som pathum kalta khan an la a Myanmar sipai thi bang somni chuang te chu na la na tangin AIF helicopter mangin more khuwa dan lo ni to bokani Vaphai khotlang hroi tu te hne na tanga thudon danin tuibol kem ainka na wangin triau lui chakloka leilet khomi chung ko somruk pathum mihring zaruk vel chu saikhum phai an tan cheloka tuna ero chuan khuan kirle to deuh vek ani Tanin Thari Region Dawei Township a tumni in beina Military Council sipai som anthi November ni som pakwa chonudar ni le chan vevel khan Dawei khopui muang meng song khua a sindat wai biak in bula zudora Military Council sipaite zu in lai anka na Military Council sipai perukan thingala liamjinga mi palite anua anthile thu hriat ani bok November ni som paria zandaruk le mini somni vel po khan Dawei khopui muang meng song khua sindat wai biak in bula Military Council sipai somli rual kallai chu anka thu hriat ani bok Hein beina hen Dawei Guerrilla Revolution Force DGRF Battalion le Division sipai pani ten an be ron thu hriat ani bok Military Council thona khaltu man ani kaini state a Military Council jet fighter pakhat achet sula wangin thona khaltu man ani thu hriat ani ram hnuaya hmel danglam deuh mi pakhat tual chung mi ten an hmu thut awangin an man ngala an mi man hi November ni som pakhata laiko khopuya in beina K8 jet fighter thona tata pilot ani thu hriat ani ram hnuai ril tramin awak kuala rin hlelmanin an man top ti in Mizima media chuan atar langani he an mi man tak hi hmun himlama an enkol ri thu hriat ani thona atang hian parachutin mi pahnian zuang tha a pakhat zok ero chu atlan chuak thei ani ho kha tunmaya news kadon tharania ala tharlam view chun ka hria update tu rom le zanlama te pokan update chun zom zel don nia minlo thira wangin le minlo ngai thlaka wangin kaloma ka channel te minla subscribe lo ni chun khongai taka minlo subscribe turte minlo like ka minlo share sak turten ka som tak me cheu ni